अहिले बारबिक्यू गर्न आइसक्यो है। 今からバーベキューします。毎年恒例です。これからこれからしますよ。ヘビーです。それネパール語。ネパール語で言わんと。これからデビットはいつから実験するんで。वेलकम टु माई न्यू भिडियो है। म चाहिँ अहिले धेरै पछि भ्लग गरेर है, खासै भ्लगै गरेको छैन आजकल चाहिँ। म चाहिँ यहाँबाट काम सक्यो, घर फर्किँदैछु। घर फर्केर चाहिँ आज हाना बिछ नि त यो फेनमा। आज कति तारिक हो यार? अहिले चाहिँ कति बज्यो? 6:37 आज चाहिँ 15 तारिक है। काम सक्यो। आज चाहिँ बारबिक्यू गर्ने रे अनि बोलाएको थिएँ, अनि त्यही भएर बारबिक्यू गरेर अनि त्यहीँबाट हानामी हेरेर फर्किन्छु म। अझ म ठ्याक्क कामबाट आइपुगेँ। अब छिटै त्यहाँ जान्छु जुम्बी गर्नलाई। जुम्बी गरेर अनि अलिअलि बारबिक्यू गरेर हानामी हेरेर फर्किन्छु। सायद बेपु पनि जानुपर्ने हुन्छ होला छोड्नलाई सबैजनालाई। अहिले चाहिँ म घर आइपुगिसकेँ है। त्यहाँ चाहिँ अब गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन नि त, त्यही भएर बाइक लिएर जान्छु। गाडी चाहिँ छोडेर जान्छु घरमै। 0.5 गर्दा अहिले बारबिक्यू गर्न आइसक्यो है। जुम्बी गरेर आउँदैछ होला दुईजना भएर। ओस今からバーベキューします。毎年恒例です。これからこれからしますよ。あれはバーベキュー終わったらどうする？今日花火もあるです。花火大会が8時45分からあります。今の時刻は7時3分です。はい、ハニブもいます。सबैजनाले भित्र जुम्बी गर्दैछ, म चाहिँ यहाँ बाहिर आगो बाल्दैछु है। आज चाहिँ बाइकमा आएको म। गाडी रोक्ने ठाउँ छैन नि त धेरै, त्यही भएर बाइक चलाएको। वास्ताうまっ。うまくない？甘いこれ。なるほどな。だけどそこ自販機ある。食べたらめっちゃうまかった。なんかかき氷研究しやすい。お、どっちくれるの？最近うまいかき氷が得意。そうじゃない。どっちがいい？縦方がいい？いや横がいいと思う。ほらミャンマー語で説明せんと。ミャンマー語？あ、ミャンマーじゃないか。ネパールかデビット。怒られた。ミャンマー語わからないです。喋らん。アイアンしてよだけわかる。はい、これは焼肉です。これは焼肉です。これエビです。それネパール語で言わんと。これはエビです。あ、てかそこの電気つけよっか。何語でもいけるよ。ついてないわ。だけ食ろうか。さあボスとはいデビットピース。ワッサー。ワッサするって。ワッサ。こうか。そうそうワッサワッサ。ー。見てません。一人だけ。これな確かに。ありがとう。出ない。ひなめは正直から見える。行こうよ。行こう。花火。始まった。デビットはいつからガブガブ？もうそろそろ2年かな。そんなに？うん。そう。嘘や。
最後終わり。这 game するんでじゃあいいやつ。で、うち。ワン、ツー、スリー、オッケー、せーの。話していいよ。早いやろ。わからんな。そこらメントやってみる。そのままピシってなること撮ってる？うん。ただ当時が大変になるだ撮った？け。うん。体育なんで抜けんのよ。体育もなんで抜けんのよ。体育も参加したよ。隊長と来年はそうなのじゃあ隊長とも来年も入れて来年もこのメンバーで楽しみましょう。はい。じゃあえ、何言う？じゃあみんな一本締めと言いたいところですが、みんなで右手はピース、もしかしてやばいやばい。いやでも左手はピース。合わせてワッサー。来年もワッサーでお願いします。ミップ入れたらみんなでつなげたら無限ワッサー。無限ワッサー。 Guys, welcome Macam hijau hanabi sakit baca video kono ne bisa segi barbecue haru hanabi gare सकिसक्यो हैन आज म काम गरेर आएँ अहिले चाहिँ कति बजे भन्दाखेरि 18:26 भइसक्यो चाहिँ